Ekishaayi kinkiza kuba kirimu ekishaayi ky'omupiira gw'ebigyere eky'okwirukanjiramu, ebishaayi bya basketball bibiri, ebishaayi bibiri by'omuzaano gw'okubaka, ebishaayi bibiri bya handball, ekya tenisi, omwanya gw'okwirukanjiramu, ogw'okushutamamu abahagizi hamwe na parking ya motoka. Okurugiirira aha bakuru b'eishomero eri, ekishaayi eki nikiija kubahwera munonga na munonga omu kwegyesa abaana barikushoma amashomo aga karicuramu. Aha mukoro gw'okutongoza okwombeka ekishaayi eki, abebembezi ba district ya Mbarara bashabira abeegi okwejunisa kurungi omugisha gw'okutunguura entaranta zaabo omu mizaano etari emwe n'emwe. Buri mwana weena nagikora bene abaana 12 kuba nibakozesa eki ekishaayi kiza kutuyamba gye munonga. Kandi omuringo gw'omutaano ninsima district ya Mbarara eyebembirwe RDC na chairman wa C5 na akawo ahabw'okwikiriza bakatwera tukatunga machines ahabw'okuba machines zatuyamba omurimo gube niguza kukorwa sente nyingi kukyenderaho munonga kandi nitwesiga ngu omu 2010 ekishaayi nikiza kuba kiri omu mwanya then nitugumizamu n'okukitamu ebinyaasi kugira ngu omwaka ogukwiza gwaza kutandika kibe kiri operation. Kandi ekishaayi eki nikiza kumaraho esente za Uganda miriyooni 35 konka ninyenda kwebaza district eyasharamu ekayamba ishomero eri ekaraha graders zikuruga aha district ekyatuma omuhendo gw'abaire babarire gw'esente gwakyendera gwahika miriyooni 9. Kandi emizaano egi nebayamba munonga ahabw'okuba abantu abarikuguma omu mizaano nibo bari healthy. Ekindi kya kabiri na government neyongyera obubonero aha bantu abo abarikuparticipating omu by'emizaano. So mwene okugira facility egi omuri Kashaka twine amasiko yaza kuyamba kupromotinga entaranta z'abeegi baitu n'okubareka baine amagara marungi kandi nituza kweyongyera muno kutunga abeegi bingi bakuza aha government sponsorship ya university ahabw'okuba entaranta zaabo niza kuba zaba enhanced kandi identified. Tuja kuba twine athletics track around kwetu abantu batwine kwirukangira emisinde. Tuja kuba twine ekishaayi kya basketball, netball ebishaayi bibiri, handball ebishaayi bibiri. Tuja kuba twine lawn tennis. Tuja kuba twine na parking. A very big parking for emotoka zoona ntogira abanyamaguru nabata we should be able to host them. Bakaba omukyaayi kiitu bakijuramu. Mbwenu kwongeraho riyare twashemererwa niteekateeka ngu turafune facility egi. Emizaano yiitu nitukira kufuna abaana bingi okuzaana emizaano egi na government sponsorship teekateeka tubine bintu missing out okugira ngu abaana bapracticinga. Aha bwa TV West nde era akiza.